Servisu Edukasaun Munisípiu Díli Rezista professor sira tama lista reforma Obrigatoriu, hamutuk, atus, tolu. Diretor Servisu Edukasaun Munisípiu Díli ateten dados professor sira tama ba reformado obrigatório la osdet ba sira ma co idade nenulo restrição tama professor balun ho idade nenulo condição saúde la permite atuanorin onune Edukasaun Munisípiu Díli resisto hamutuk atus tolu tama ba reforma obrigatório. Neita sura husi toma 2024 300 e tal na idade reforma. E 300 e tal, né? Tama 2025 se aumenta tam. Mas agora 2025 né? Ita será que vale forte tam ita foi maka tama. Ita precisa halo update form halo ba. Idade será bem maka tama idade reforma ini. Agora né mistura. Balo mas que idade 60, mas bem fisicamente né la força. Dalam dia moras bebe, atau dalam dia matang dalam hari lalu mos, hirak not. Tambah buat tentang la atur le, itu la direto para tapara eman ya benar. Esol poin hari le ne tu kan implementan, itu foi mak bel implementar. Dalam rumah jaga idare ne bel bel to 65, balo bel to. Tama dalam rumah balu tama idade 60 ne tare frakon dalam dia ba sekolah mos atrasa bebe o dalam rumah dia hanoi mos la hane sangona ho idade bane mas balu 65 masih forte depende mania kondisi fisik. Tu dados o Servisu Edukasaun Munisípiu Díli, professor Atus Tolu, nebe tama e a reforma obrigatório para que os escola ensino básico sira. Lamberto da Silva, Giamen.